गुड मॉर्निंग सो गैंग एंड कैसे हैं आप लोग। तो भाई लोग आज हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जा रहे हैं अपने कॉलेज में, जो कि हम लोग फ्रेशर में थे हमारे कॉलेज में, अभी कॉलेज में। तो गाइस आज का वीडियो है, थोड़ा रिएक्शन देखते हैं कि रास्ते में क्या क्या मिलते हैं हम सबको रिएक्शन। सो गाइस आप सब देखते रहिए कि मैं कैसा रिएक्शन दिखाता हूँ आप सबको। आज रिएक्शन वीडियो भी दिखाऊंगा कि हमारा फ्रेशर का प्रोग्राम वहाँ पे मैं शूट करके आप सबको दिखाऊंगा। सो देखते रहिए, वॉच टिल द एंड। सो गाइस हैव अ गुड डे बॉयज। Lapen, higher secondary, fresher student teman profesor. Aki dia student tu duma. Pengen se deke degree admission lang. Pengen se deke HS ki luceng lang tu. Jom se dos year suruh. Turing bilang, duma fresher student. Mas student lagi ni tu mah betul mana hal. Jadi video itu dia pasti. Jadi ada orang mendengar tujuan kami memakan ini, kita menang bilang itu. Aki dia student apa mah? Apa mah? So, abang student tu mana? Degree penting HS sekian. Lakukan tu apa yang tu berkata jadi video. Senior student all the senior student are request please stand up. Senior student degree first year and last year okay, second year we got to go. Lang lagi. Lang activity tu saya tu mana kami nak buat. Terus minggu ini petrol. Bukan ni. Setan ni petrol ni. Pilih apa project. Adik kan ber. Fresher ni nanti tu nanti apa? Pilih apa disiplin tu cak. Lase non keban ni mate. Mereka kita tahu ni. Aisyah jangan tahu mana itu. Bicara kesenangan, ini cakap kita. Curug pinggul, lapen deh, asyik tak bicara, jangan ngatu makan. Korjang tu pandai kali है. Jadi semua kita ini ngatu makan sih bicara. Depan ini memang orang ini memang sorban yang mereka lakukan. Apa sih? Acar sitame ini memang sorban jadi yang baru. Isi orang ini ketek long. And this global planning, in this universe, we are quite different into this era.
laman suat generational of beauty ke dunia project kami asal itu kebeta pipa ini dunia cari apa nona beauty loh ke terak ni kadang kebeta ni nang itu pilih ke bang Korte ingzyr si arjap nang itu mah open arjap Muansi Karbi Fresher nang itu panang teknologi lapen nang itu pancuri energi sorry pini nili apor yang tiba sitame nili dia cuhano lang alam the thanse nili lam the ington ekor kardom Nasi nili tu pula sohu, bore student pem karbi student apa? Nili tu angko election patu mo, nili tu ke cepatu karbi student atau nije khai par ke mata se kajo ini, nili tu pula sohu hai dia. Pula sohu ke hai nili tu la sohna nak sung lo, pula sohu ke sung tegong si. Nili tu mata lo, non ke mak nila kapor ke apor tang backbone lo. Nasi karbi student atum dong si thong lo bekoles. Karbi student atum kai ke mata. Inon budi dong si jerai bereng di berarti itung bukilo ke kelemo. Naso akhir pi mata si nili tu jingwai lo, jingsai lo. Lapen nilitung Karbi Student Association KSA aro tung thanda nilitung matha pono 2003 inka 2002 along si nilitung la debt charity along kaprek aro cibhak lo amar si nilitung la solam punak sitame hola sopung sai mai lo nilitung jingbai lo debate discussion lo amar si nilitung KSA jong si roman lo te aro kaprek lo Hola soalan pe patir di sini ditum karbi akhir student doan akil log akhir di kupe pinpen istilah panggung petpen amen itu irna kusi hola so 2003 in kapensi akhir hai division teron lansing teron lapen tu kaprek di ditum log kecerap ke ditum karbi akhir pilih dum thong log pe college kai kia mata Karbi student atum si kado kabe patir pi konflik usodak kong katalonpon ke non ini tu pini dong bokak tentang so tahun long kamperon amaro long pini nang patir dong nun organization patir pipon asong henlo Karbi Student Coordination Committee. Pola soal ini tu aplan dong aku.